بالصالحات والمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Mituatika amené fanazavana ad-du'a. Fait le douan tika diable jeté. On rappelle fils diable en total. Valo. Et ils ont en général ils font quoi ils diable en fait. Valo diable mais comme les tel hein? Fait faux les diable. Non. For faux les an. On a 50 ans for faux. Namba tika douan yoni sen important beyo. يونسني لأنتندو بمنا صلى الله عليه وسلم إذن فف الدعاء هو العبادة تنماين الدعاء يو يزوم تفهمنينو أمني عبادة متوفم صلاة متوفمنين دعاء زن عبادة زن على بمنا صلى الله عليه وسلم ننتتنو نكريز ملازوي يا علام إني أعلمك كلمات anona ambaye ntanua vietino ya ulambo tanua tuza zati ano venon penao ko miskalima misten vich ani santen vich zimlazo idha sa'alta fas'alillah anoko mangataka mangatam Allah subhanahu wa ta'ala wa idha ista'adta fasta'id billah wata nom tad fiarovana mitad protection mitad neno mitad dava protection Allah subhanahu wa ta'ala mangata kano mangatam Allah amnaz nutukuna ngatatika mitad vunja no mitad protection zay mitad neno fiarovana mangata fiarovana Allah subhanahu wa ta'ala kaza mangala fiarovana chokam irizi chokum isratom tananzana kano ndekni no yuam bilaani فنكم تدفعونا متدفع فيعوبني أمني الله سبحانه وتعالى دوات كنياني مش دونا كتير حافظ كوا أنا تنبك مسنا القرآن يدوا يزاني أفانو زاني مياو زانا كانوا تتكتسكم وإيمان ديسكون دياو زانا كزي sasa mande mezando chok tada tom tana tom nin bamya ne fam dungol masi sob fez ndo atinjio tseno inabe yina ndesindo fiarovan zai fanefa chika namba chika na tin ko ani fa ma ampatika fa masin Allah subhanahu wa ta'ala tilan chika fana fudio bogo fana fudio fan garantin Allah certifien Allah subhanahu wa ta'ala fa yuma ajanga fastajabna lahu ni valineizu fachika zen kom tadi fana fudzei mituliem Allah subhanahu wa ta'ala ay misma fana fudatin bukmasna alquran misanak tel ze andestika zani dua andestika miao vatatika miao zanakatika miao nulafa anak tel atin bukmasna alquran anon pichaza no ma ampudmo kaya tasbir ma ampud ma andesno miao vatatina nozei amnazu al dua yukuwa na batika dua nderisa tiketu kuwa dua we andesin Allah subhanahu wa ta'ala mialu isambatanulu anoko mampu disudan vilana fa Allah subhanahu wa ta'ala miawano amni problem amli nako misfa val metandina fikano na mistaf ka metandina fikano dua zendresa tike dua miaw mkaya zanzav zai Allah subhanahu wa ta'ala miawano misni am dua yo zenatondo pamnan li dozen dresa tike misamnazen natondo pamnani amzana kando zava Allah magale example awi nispamnani izin tadfiaubane bakam Allah subhanahu wa ta'ala zanani iznan piasa doyo anomzeni antikom tadfiaubana mzana kano mitadihina no mzana kano ma ampanoli doati misamnazukua nandesin pamnani am les situation ka pamnantika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam samnazti la fa situation na grave tamnaz ni sulande nafkaiz na ton doyo nampien Allah subhanahu wa ta'ala ke dikanze atika koto komano zan doze kwa misam le doyo kwa
nampidiny Allah amin'ny sainandreo. Misy aminazy zany nampidiny Allah amin'ny saina. Karaha Musa ndraiky nilaza tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, karakory ma ataoko hankasitraka anao? Karakory ya Rabbi ataoko hankasitraka anao? Ata le sainaka hoe manika zaho andy teny alhamdulillah, ino mbo anao foana koa nampiditsika izy io koa. Anao zany nampiditsika inspiration hoe mitenena alhamdulillah, anao iny fa voky fa mitenena alhamdulillah, io mbola anao foana koa nampiditsika izy io aminakay ya Allah. Dikan'izany karakory le ataoko andy anao alhamdulillah anao zany ya Allah, io fa alhamdulillah karakory fekiny ataoko hankasitraka anao. Asika ayo koa misy koa Aisha koa nakira zay tsoatsika radiyallahu anha, izy milaza hoe le fanaovantsika istighfar am Allah koa mbola mitaky istighfar hafa koa. Satria misy lentsika manao hoe astaghfirullah astaghfirullah jeritsika tsy eo. Astaghfirullah astaghfirullah tsika mihina amin'ny fahotana iny foana ndraiky nino. Atsika mbo tsy tafapikevitra amin'ny fosika dia le astaghfirullah tsika iny koa mbola mitaky astaghfirullah hafa koa. Io koa zany le doa eto koa Allah net nampiditsika amin'ny sain'ireo rasul ndraiky nabi ndraiky mpaminany hoe anareo miteneno nino amin'ny doa io, fa doa io zany tsara aminareo. Misy zany navatiny sain'ireo za tokony teny amin'ino amin'ny doa io. Doa zany resatsika anany doa voalohany amin'ny suratu Yusuf. Jevanao tsara amin'ny suratu Yusuf. In Allah subhanahu wa ta'ala nisafidy suratu Yusuf. Amin'ny suratu Yusuf verset 64. Suratu Yusuf verset 64. Angalanao note izy. Inshallah nao bako mijery izy tsara. Allah subhanahu wa ta'ala milaza izy ao anatin'ny boky masina amin'ny suratu Yusuf verset 64 zay. فالله خير الحافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير الحافظا وهو أرحم الراحمين. تنماين زن الله فالله تنماين فالله زن خير الحافظا. Is le tena tsaram garantie. Is le tena tsaram le protection. Ashika. Allah subhanahu wa ta'ala zan is le tena tsara zany amle olo garantie jiaby io. Anao zao koa mitady protection, mitady olo garantie anao, mitady olo garantie zanakanao. Anao zao vala zanako ty alefa karakory izy tokony garantie izy zany amin'ny zavatra anankiray. Nambara Allah subhanahu wa ta'ala hoe fallahu khayrul hafidha. Tena marina fa Allah izy tena tsara nino amle piao zay zany amande. Allah zany tena tsara amle piao. Wa huwa tena marina koa arhamur rahimin. Izy tena be inakinaka ay nino tena be inakinaka zay. Ampa inakinaka zay Allah izy tena be inakinaka zay. In doa io zany doa nataony mpaminany Ayuba alayhi salam tam zanakanazy Yusuf. Mbo idiatsika detainazy fa tsika zany mbola midiky foana hoe anao zany koa misy zanaka, anao zanakanao miboaka tsara masaloha ndraiky nino ampodiana foana hoe fallahu khayrul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Manaraka doa manaraka faroa amin'ny suratul Baqara verset 137. Suratul Baqara verset 137. Allah subhanahu wa ta'ala dit fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'un 'alim. Fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'un 'alim. Zavatsika le anaje ampi anao Allah fasayakfikahumullah. Ampi anao Allah wa huwa as-sami'un 'alim. Tena maine is Allah subhanahu wa ta'ala sami'un is le mayen. Is le mayen a is le nino mahalala zavatra rehetra. Dikany ampi anao zany ya fasayakfikahumullah. Ampi anao zany ya mfahavalo Allah subhanahu wa ta'ala is le mayeno sady mahalala zavatra mandalo. Dikan'izay anao ndraiky zany any koa misy problème ndraiky niny zany tenino hoe fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'un 'alim. Mbola jevatsika zany tsika zao manimedikany foana
tia bakom je antipurena makaskizi ay yuzan doyo yuna ton pamnantika sallallahu alayhi wa sallam tamniza ndayeki zinyala Maka na Madina zani boko na mpien doenzi mtelwe Allahumma kfini bima shi'ta wa kayfa shi'ta innaka ala ma tasha'u qadir wazintini fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'u alim. Allah tena manizi litena we mpyao maampa chika mnifavalo aizmayen smalala izna tondoy Allahumma kfini bima shi'ta ya Allah anozan maampizawa mdo Allahumma kfini bima shi'ta ano ya Allah maampizam do favalo jabo wa kayfa shi'ta amni zavche kelze metatono am favalo jabo ya Allah ano maampizawa boko anozan ma vita kelze no vono jabo wa kayfa shi'ta اللهم اكفني بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. Anozan ma vita manino manoze zabsetiano atomdo ay anozani capable am zabsetiano tonomdo fa vala yidona ton pamna sallallahu alayhi wasallam ay ni faya zan duana kirei am ni suratul A'raf suratul A'raf suratul 7 zani verset zani 196 suratul A'raf surah 7 verset 196 nambari Allah subhanahu wa ta'ala inna waliyallah alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawallahu salihin inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawallahu salihin. Tena maini chef na reu wali Allah azza wa jal zenana duch likitab zenana duch alladhi nazzala alkitab zenana duch li book zempelatano wa huwa yatawallahu izi ma vitamia wana wao liul zerim salihina lihul salihul ta izma vitamia wana wao Allah subhanahu wa ta'ala yule duateluna baatika mana nandanda fayufantanena mpitika mzemna ulamawi izuma zani dhikra tasbih saizu dua saizu aya sisi kati mkomasa mrabbi ndeknini izuma zani dhikra sa tasbih sa dua sa aya tena manzo aya min ayatillah tena manzo aya amni aya ndana hayatin ko anjabyo yu aizo fayu ayuzani ezawa pudinomatika fayu maampano zani ayu ayuzan miawachika miauzana katika miafanana chika yu ayivuni wala maza mapizi kizuka tafidika atin doa fajunde ko ka tafidika atin doa kwa sechembu detika andeteza nizu cette ayat quoi tena mama tongo mlazita fidika mdoa izuzan mi classifier occasion spéciale zan amni Fiarovana eu ayuzan moisakais amakaska Fiarovana zan ayuzan miesake tika de galan daw tike dik de tem vana luan zani li ayam lazay fallahu khayrul hafidha wa huwa arhamur rahimin tena mai zan fawe Allah subhanahu wa ta'ala izli tena ta gardien tena tali piao zani ay Allah subhanahu wa ta'ala zanino izle behina kinaka duwa zani natoni ayuba yankuba alayhi salam tamzanani yusuf alayhi salam lena vision na metika yusuf na lwen le la inazin ni tad yusuf we baba amezezehema yusuf ande snei bokom pudine enza vachana toni يعقوب عليه السلام إذن لازوي فالله خير الحافظ عندنا حالتين ترى قام ياوزن بياو وهو أرحم الراحمين إذن بينا كينك نمزندو يوسف نندسدو ناف يوسف انسيهيتا فيري فتوانا هيلا مال تونا مبولا تكيل جسكا تك فبي
baba iny miasa aloha fa izy ndraiky maefa zanako napetrako ampelantanany Allah subhanahu wa ta'ala. Za maefa Allah miao izy, za maefa hoe zana alohan'ny zanandefa izy zanambay fotony napetraka am Allah khayrul hafidh andanaha aovo zanako zay waho tena may anao lehibe hinakinaka. Le nava amizay fotoana le Yusuf alayhi salam lasa ministre namba ni Yusuf alayhi salam tamdo alay nabi anu ko mila vokatsy anareo ameko bebe andesanareo ty koa alanao zay koa alanao fany Benyamin teneneo aminaka andesanareo aminaka ty koa na vo alay nabi na tam babandreo koa nivolina babandreo baba tsika une situation tsika grave halitsika sakafo tsisy ndraiky niny allo mezazeheo alaynay Benyamin andesinay any fa tsika mahazo vokatsy bebe boko. Baba iny asa alohan'ny namba babi amle iPhone qala hal amanukum alayhi illa kama amitukum ala akhihi min qabli. Moi vembo ndemekuwa nawe kwa stikwa kaya namekuwa nawe alainazi taloha tagny nimekuwa nawe alainazi taloha tagny nandesinawe alainazy Yusuf je koa mbo ndemekuwa nawe kwa haiko ty koa haiko fa haiko tavela taminakazo haiko koa zavatra nambany namekuwa nawe nambany alainazy fallahu khayrul hafidha ndana hali tena tapia wa huwa arhamur rahimin ay izani libtena be inakina kazay amzavatra jiaby jevatsika amizay zany yule aya zany fa jevatsika koa le baba zany nametsaka doa io zany amzanany zany javatsika Allah ni ao zanaka anazy iska ta navy ta Misra navy tany Egypte. Nandalo etapa anankitelo Yusuf alayhi salam izy nandalo izy tampelatanany babany izy boko niala tampelatanany babany izy nandalo nino lalatsika ndreo alay tanatiny nino tanatiny vovo atapo maromaro zany izy tanatiny vovo izy boko lasa nipetsaka tanatiny fiadanana neama asavany taminino tamin'ny mpitondra tamin'ny mpandaka tamin'ny tanàna niala to izy nagajaindreo Yusuf alayhi salam izy boko niala amin'ny tapo fahatelo izy lasa nino ministre. Qissatu Yusuf tsy fotoana zaventsika fa misy antony Allah nametsika tantany Yusuf anatin'ny soa raiky foana. Nanino suratu Yusuf tsy nampidiny tantany Yusuf tsy nampidiny ka ni Musa am place jiaby fa Yusuf nampidiny anatin'ny suratu Yusuf izy mila mahambatsika karaha io zany le fiainany zanak'olombelony mandalo fitsapana maromaro. Tsy tia zany le napakazy fitsapana andalo taminazy tato iny tapaka amin'ny sura hafa any koa deke nataony amin'ny sura raiky foana karaha io le fiainany zanak'olombelony zany misy mivadivadiky tsara raty tsara io foana fiainany zanak'olombelony. Fa iny tsy de kabaotsika niany ty fa le plus important zany hoe anao zany comme tady fiarovana anao mieza foana amiteny fa Allah khayrul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Nanao koa zany nanao miisaka anao mihetsiky zany mieza foana mangataka fiarovana amizavy zay na koa isaka anao zany mazanaka anao miboaka trano ampodiana foana le teny zany fa Allah khayrul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Awa io le doa vanalohany. Doa faharoa nambatsika amin'ny suratul Baqara 137 Allah mtene fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'un alim. Tena mahina amp ano Allah anu itsayzro amp ano zan Allah ya'lam li fahavalo abio fa Allah subhanahu wa ta'ala is-sami'un alim izmaïn sadisma alala tezan la tsan doyo tezan la tsan aya yu plutôt aya yu ni dus tampamna sallallahu alayhi wa sallam izni ala bakata Makka nande Madina la nabi sallallahu alayhi wa sallam izni ala bakata Makka nande Madina Quraish nano annonce wezin maita Muhammad nama azizmat na vel izma sans chameau sans chameau nambatsika io mitovitovy amitoby hitanao le 4x4 anao vola endre ny tomobily iny blend io chameau tamizay mitovy amin'ny valeur zay olo jiaby nahita izy iny anao avandreo de
kofa tsy vantana amizay koa fa tsy lera koa vantana e kofa tsy vantana amizay fa tsy lera koa vantana sasany nandeha kekipekipa tsika andao tsika telotelo andasa za mandeha solo foana ka igny ajabo azo samby olona nanao nazy de zava-tsy anandalo misy lehilahy nankirany tsona hoe Surak ibn Malik. Surak ibn Malik izy mipetrapetra tamin'ny place de désert izy maheno fio fa hoe zeny olo mahita Muhammad maty na velo izy mahasan chameau nefa Surak ibn Malik io expert amin'ny lala mahedian'ny biby mahedian'ny chameau io hainy jiaby koloayan'ny lala jiaby io izy olo hoe fiainana anazy mampiasa tatin'ny désert fo anao koa mitady espion désert io fa nafa mikaiky Surak ibn Malik Surak ndana mazahava akajiko bengina kakotsy io fa hitany io fa talenta anazy désert io le izy na ina izy namba sans chameau ka iny go sasasana no viatiko anao iza jiaby olo nandeha niza fulany zay foene aya place nandeha andro zany izy nandiniky nambany tsy possible Muhammad zay ndraiky io ko olo lefa foana tsy possible andalo io lala fandalavan'olo jiaby lala be ao ndraiky niny place tsy possible io ko lefa foana izy andalo tsy possible nambany izy mety namindalo ambady kato foana nandianany izy zaiky foana andalo tsisy olo nahita izy nambany ato ko olo andia lefa ke izy ko fa hoe heno fa hoe olo andeha nafika izy tsy andalo amilala heno olo jiaby ao io tsy maintsy amadikilana io désert io tsy atavanao nord sud tsisy nino io tsisy hoe plaque na zao mivadivadikato nambaya nandao za ndeha madikato nandeha izy Surak ibn Malik le izy navaloha hitany mahiny Muhammad aminantsika sallallahu alayhi wa sallam ndraiky Abubakar hitany nambaya ankory ke nakafo tina izy expert eny zava-tsy anandalo taminazy Abubakar nahita izy Abubakar fa niasa aloha ya Rasulallah takany Surak atsika izy nefa faro izy bakany ndraiky afa tsika milana efa dian'ny cheval ndraiky chameau tsy mitovy chameau izy mandeha mora fa izy mavita hela fa cheval izy mandeha mora fa izy boka kazy malaky nandeha cheval fa io zany entre parenthèse nandeha cheval iny ambana boka izy mitoky ya Rasulallah ouais afara Surak nambana nadusiny Allah subhanahu wa ta'ala zany aya mana hoe fasayakfikahumullah ampanarony Allah wa huwa samiun alim izy maheno teninareo jiaby io boko izy nino mahalala zavatra jiaby io nampisy yakiny tamin'ny Abubakar zay tonga de paminany sallallahu alayhi wa sallam izy nanao doa anankiray zay nataony izy navy Surak io fa mariny io fa tsy lavitsy io fa ny Surak ty fa nefa kamo ty tonga de hazo fa kely question de seconde question kely foana io paminany sallallahu alayhi wa sallam izy amin'ny chameau izy mandeha izy miteny hoe Allahumma kfini bima shi'ta wa kayfa shi'ta innaka ala ma tasha'u qadir tonga de lavo Surak amin'ny cheval iny lavo tampoka foana amba Surak iny loatra mandalo ty za tsay lavo zany tonga cheval depuis zany tonga cheval iny loatra natsangany ndraiky cheval iny koa midodominy paminany sallallahu alayhi wa sallam ya fankaiky kely koa baka amza koa izy Allahumma kfinihi bima shi'ta wa kayfa shi'ta innaka ala ma tasha'u qadir lavo ndraiky koa Surak fa lany fanahy ino foana nataony lehilahy ty karaha hoe hafahafa foana natsangany Surak ndraiky ny cheval nazy fahatelo niany paminany sallallahu alayhi wa sallam fa mariny fa ankaiky izy paminany sallallahu alayhi wa sallam ampody enareo doa zay sorato ampodipodiany ko misy fahavalo manafoko anao Allahumma kfini bima shi'ta ya Allah anao mahampy zahay Allahumma kfini bima shi'ta wa kayfa shi'ta innaka ala ma tasha'u qadir ya Allah anao mahampy zao boko anao zany arovy zamindreo nakaya koa zay moyen-desinao io fa anao le tena manana capacité manana nino mavita miaro amin'ny zavatra zay kely anaovanao izy
soray kis famarine cheval ka vitin cheval malim tamkulao namba soray ka tinamban fawiti pamnan mayente nikain namba zambe sana wochenki izlande nafka zana mbaya namba sana wochenki sami santu ni kwa nawe namba zami sanga toka mno zanan namba famani fawi anohiwe kan Allah c'est possible namba ile anacha zemetanezano zao namba pamna sallallahu alayhi wasallam atoba zekel vitano kwa atoba zekel vitano Fiarovana les sourei qui une poudre tamaka ulman tan ka koma tamlala no tan sourei ibn malik ka ko tamlala no tay tasa stano tiai mandena mbad ya fa isiano kaza tamnino sahiye mande manena muhammadu o si zai fa isiai zavano place hafa jeva duana piasen pamna sallallahu alayhi wasallam tena maini fasayakfikahumullah ma panahu Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa as-sami'un alim izma'in saidi sadizani maalala yule dua zai zetukuna tochika ai dua faatelo mande fona zan futona dua faatelo zen jevatikana anyanti dua na kwezewe tamni admasn akhdam admasna na kwezan tamadina to afwan a'dak admasna tamadina yuwe le fanav ande nafka zan quraish andao diatika madina yo andao sambo itika ujaba madina yo suratu araf verset 196 suratu araf verset 196 namba ndo andao atika ndinafika madina yo dinavi sahaba zanna na strategia longa ditika be madina yo les fanav zan bakan Quraysh namba ndo in fatika yo joni fam am territoire tika yo funa yam saka na tika sahaba jaa peskina vuju ndekinin Allah subhanahu wa ta'ala ni ka Jibril am aya manawi inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin tena mai namba Allah subhanahu wa ta'ala iznan mi moral zan sahaba zai dikai anan pudiana zan duanzei anan koma yitawi anan fatanot staff bwaka inna waliyallahu alladhi tena mai fawi chef naro li tomp naro Allah subhanahu wa ta'ala zan dut zan bukam naro yo anawo pim salam li Allah zan dut bukam naro zane easy izan angala garanti yaona runyanti namba Allah inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab nadis bukam pelatana wa huwa yatawalla izangala garanti yaona ro salihina yana uzewi salihun salih dikazena kwa maita situation grave ano maita ini awula ndina fakano ampudian aya zai fampudian fona aya pudian ma aifa Allah subhanahu wa ta'ala zan nyawano amni aya na tilvantika toyi vanalona kwa misizana kana baadika kapitile tsikaize ano zan kwa misizana kambwa kana no misalua ndekizana kana no misalua izende voyage no misalua api champion tan Allah manova ka Yaqub alayhi salam li izmlazi fallahu khayrul hafiza wa huwa arhamur rahimin vantika le fam pudano ayuzan sadfayzano dikani yumis fiancheka nino amsibu conscience no tonga deno ma chapa wi zana ko abtini apecho kampela tano ya Allah anoto ga nino miambio miao zanu zana ko abti boko anatena bihi na kina kasabin inda fomdo apecho kamno Allah jeven atana mano duanze fayzano ispona tonga demis yakin miswe yakina atin fono kaya ko ne fa duantika takin Allah subhanahu fotiko tonga de accepter Allah subhanahu wa ta'ala dana ali fawana baatika zani la yanafa devant faval anam tenena we fasakfikahumullah wa huwa as-sami'un alim shauf zan li aywe fasakfikahumullah ma pana Allah amin amli ulze devant wabio izle maeno zabatajab izle nino mayen sami'un izma halala zabatajabio atale no mampud ayfuno fama chapi mahampi zamain Allah ini kwa ile kwa afa kwa ntafa valta no famiatika no devant yo ano ma itafona wi fa Allah mahampano
ay nifaya mbayatsika zany hoe ino zavatsika fa amina sallallahu mbayatsika izy tamin'ino tamin'ny fotoana io izy mahita fa Allah subhanahu wa ta'ala mahampisy fotoana mandeha de mandeha fa antsika izy ay nifahatelo mbayatsika hoe la anao fa mahita hoe situation anao jiaby vayanjiaby fa mifodifody anao fa mety zati fatavela fa inna waliya Allahu alladhi nazzala alkitab iz li Allah zananmina uli book zempelatana yoyo wa huwa yatawalla iz fa mangala charge iz fa garanti na yo zani iz fa na yo yani ana yo ul salih iz fa mangala garanti mi ano dinya fu anam ten zefona tonga de fa man memoral ana yo zan jamaa ke aze jamaa surat ampudan matet antenao ni afa kaza tazume ni noza zay fa islam zani alisema paita kaza falalana zay kaya twani mapaita kaza mnayo anakuwa mizama paita kaza kwa mba utunga mnule afsa mba utunga mnule fampianayo na zay ampudanza dua zay fa ile chika zani dua yo azinama zay mitwet adina zani zay vana mni page Facebook ai mitmao zan dash zan paita kai de jerevna fona arena wi standness no sabe met fadina tsika li tombotshoana azy ndraiky ninazy pidena no mitandreny vidéo kely mba fahanao zany mahazo mampitombotombo imaninao zany subhanallah bihamdi subhanaka allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.